Omumpake za volleyball y'abishiki St Elizabeth Girls Mbarara yasinga Amos College abwo babubira arubusha okuzo quarter final reri Immaculate Nyakibale yasinga Iganga Secondary School ibiraryemwe bit Mary High School yashora bwayimo kusingwa Mariam High School bubiri arubusha. Ombojo St Augustine yasinga Ibanda ibire aharubusha, Konkantare School yasingwa Hilton ibire arubusha na John Mondama yasingwa Kitovu ibire aryemwe. Hati St Augustine iza kuba nerita na kinawa rero mbishye St Elizabeth kwatana na Mariam High, Immaculate eine na Bisunsa, Jerome eine na Mugongo kandi Bukedia eine kinawa. Round of 16 tubatire sexy bararusha twenda kuzomu quarter finals kabateri bararusha na semis mpaka finals tugesere chiko mu Western Uganda. This is the first time to pick up quarter finals, and most probably it was our goal. We've training at can't training great. Tubashije kusinga muri za neshatu gisire mu Rwanda Standard High School zana twaruzinga kinawa na Nandare School. Hatiya mu group twaragamo tujya bakashatu kandi twetereye kanisa tandika kuzana classification games mu mwanya mu Burundi abo ayifoto yitubitiremo kandi twina masiko mu na team hato kwesa ikinjira tuje kufuna umwanya mu Burundi. Rugby timu za Ankole, St Kagwa, Ntare, Mbara High School zashora bwanyuma kusingwa kandi handball Ntare na Kizoba Girls zarabaho kuza quarter final. Ebyo bikiryaho timu yo mpira gw'ebigere ya Bigodi Selecting yesingire mpaka za Kamwenje 5th division ezo magwe 2024 bwanyuma kutera Mirembe Select agorita narina eza penalty omuzakamarizo ezanirwa Chayi Bigodi Primary School. Empakezi shagicurwe Jovita Katsime oyesigire kandi zetabirwe mu timu 12 kandi abasinguzi bahirwe bicyoncho. Ekigendererwa cyo kutekamu esento mu byemizano no kurebeka ngo twa limusa entaranta z'abana n'abantu bakuru zarwa halevemwe zaza akandira then emizano kayaba wazee no kurebeka ngo twaguma turi physically fit kandi twanywana kandi twakora na business kandi masobora kulinda pako bwire kuzira saa zino